Aziz din kardeşlerim, Allah Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Tahrim et-Tahrim suresinin 6. ayetinde ayette: Ya eyyühellezine amenu qu enfusakum ve ahlikum naran ve kuduhan nasu vel hicara. İyi iman getirişken bendeler, iyi iman getirişlerdi emirlerini tutup, Allah Rabbimiz kuşkan emirlerini ütep, ol tıygan her bir gamelden, tıyulardan tıyılıp, üzlerigizni di, üzügizni hem gaylelerigizni uttan saklağız. Üzügizni, üzlerigizni hem gaylelerigizni uttan saklağız. Başka utlarının yağılığı utun bulsa di, onun yağılığı kafir kişiler hem taşlardı. Cehennem utunun yağılığı kafir kişiler hem taşlar dedi. Bu ayette Allah Teala birinci şiratta nakmine üzübizni, in birinci üzügizni, andan son gayle ahillerin cehennem gazabından saklarga indi. Üzügizni degenden son gayle ahilleri kile, gayle ahillerin nişik cehennem gazabından saklarga digen soru tuğan. Bu hakta İmam Al-Alusi özünün tefsirinde bulaydı: gayleni uttan saklav ol, onlarını nasihatlav, onlarını terbiyelev aşa hidayet yoluna yöneldiru. Hazreti Ömer radıyallahu anh bulay degen: bu ayet indirilgenden son min Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den iyi ya Resulullah, biz özümüzni uttan saklay alabız, amma nişik itip yakınlarımızını, gaylemizni, tuğanlarımızını saklarga dip soradım di. Peygamberimiz aleyhisselam Allah Teala sizge tıygan eybirlerini alarga da tıyığız. Hem ul sizge emir itken eybirlerini alarga da üterge emir itigiz, hem bu alar bilen ut arasında kirte bulur dedi. İbn Munzir, El-Hakim hem başkalar Hazreti radıyallahu anh'ın bu ayet hakkında etken mındı sözlerin tapşıralar. Üzügizni hem yakınlarınızını merhametlikke, izgilikke öğretigiz, hem edep öğretip terbiyelegiz. Edep öğretip alarını terbiyelegiz. Demek aziz din kardeşlerim, mında da kurebiz yakınlarımızını uttan saklav için biz en birinci şiratta alardan başlarga hem alarını izgilikke öğretirge tiyiş. Başka ayette Rabbimiz bulay dip ayte: Resulimdi. Peygamberimizge ayte: Resulimdi, en baştadı. Sindi en yakın tuğanlarını şirik sebep bulgan gazaplardan kisetti. En başta üzünnikilerden başladı. Peygamberimizge ayte: biz bilemiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gumumen bütün galem için jiberilgen. Lakin ul ana da ayte: sindi başta üzünnikilerden başladı. Sin başta üzünnikilerden başladı. Hem bizge de bu bir örnek bulurga tiyiş. Indi Rabbimiz bizge de en birinci şiratta en yakın kişilerimizni, en yakın tuğanlarımızını dinge indirge, hem Allah Rabbimiz tıygan gamellerden, günahlı gamellerden şakırırga indi. Bizning ezgine biz gilim alsak, ezgine nersedir öğrensek, cemaat biz tutunabız kişilerini öğretirge. Başkalarını, şiitlerini, alarda kurebiz günah, alarda kurebiz yalgışlık. Hem gumumen okutuşular 20'şer yıl türkümler jiyip, tuplap, başkalarını okutup yürgen okutuşular da cemaat özlerinin tuğanların kaldırga mümkünler. Unuturga mümkünler. Karısın iyi ol indi kupten meşitte öğrete, okuta. Lakin özünün tuğanları andan bir nindi ilim almay. Özünün tuğanları unuturga mümkün. Hem başka ayette Allah Rabbimiz ve'mur ehleke bis salati estabir aleyhe. Gaylene di, gaylene hem ümmetine namazını emir it, özün de sabırlık bile ana ütedi. Demek bunda da bu ayette de biz kurebiz, biz yakınlarımızını gıybedetke, izgilikke şakırga tiyişbiz. Hadislerde haber itilgençe bu ayet indirilgenden sonra Süyüklü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her irte bilen
Фатима белән кияүе Гали радиллаһу анһума йортына барып, намаз дип әйтә торган булган. Шулай ул аларны иртәнге намазды йоклап калмаска өйрәткән һәм кайбер тәфсирләрдә әйтә, хәтта 8 ай менә ул шулай торып йөргән дип языла. Шулай итеп Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям безгә йөкләнгән җаваплылыкны күрсәтә. Безнең өстебезгә дә йөкләнгән җаваплылыкны шушы гамәл белән күрсәтә. Без әгәр дә үзебез хидаяткә бастык икән, туры юлга бастык икән, Аллаһ Раббыбыз безгә күрсәтте икән туры юлны, без шушы туры юлны күрсәтү өстендә үзебезнең иң якыннарыбыз, балаларыбыз белән эшлибезме юкмы? Монда әтиләр беләләр, ничек иртәнге намазга 10 яшьлек балаңны уятырга авыр. 11 яшьлек, 14 яшьлек авыр булырга мөмкин, әгәр дә без башта башламасак. Кемдер әйтә, без иң беренче чиратта Аллаһ Раббыбыздан дуга кылып сорыйбыз. Дуга кылып сорыйбыз, ләкин дуга белән генә шикләнсәк, әйтәләр бит, әгәр дә дуга белән генә шикләнә торган булса, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям гомумән сугышмаган булыр иде. Сугышмаган булыр иде, яулар булмаган булыр иде, әгәр дә дуга белән шикләнә торган булса, ләкин алай гына түгел. Бездән дә шулай ук гамәл сорала һәм нәрсә эшлибез без үзебезнең балаларыбызга карата, үзебезнең гаиләбезгә, хатыныбызга, ирләребезгә, әти-әниләребезгә, гомумән үзебезнең туганнарыбызга карата, апаларыбыз, абыйларыбызга карата нинди муамәләдә. Чөнки иң беренче әйткән, укыган аятта Аллаһ Тәгалә әйтә иң башта ку анфусакум, ягъни үзегезне саклагыз ди. Үзегезне башта саклагыз, әгәр дә без үзебезне тәрбияли алмасак, үзебезне уттан саклый алмасак, бу үз ширатында гөнаһлы гамәлләрдән без үзебезне саклый алмасак, ничек без гаиләләребезне саклыйбыз? Ничек без балаларыбызга өйрәтәбез, әгәр дә үзебез дә гөнаһ кылабыз икән, әгәр дә үзебез дә алдалыйбыз икән, әгәр дә үзебез дә калдырабыз икән, нинди без мисал күрсәтәбез балаларыбызга? Шуңа күрә иң беренче чиратта үзебезне саклау мөһим, аннары соң балаларыбызны, аннары соң гаиләләребезне, аннары соң якыннарыбызны. Чөнки кемнәр самолетта очканнар бар, анда да без очып киткәнче бортпроводниклар, стюардессалар әйтәләр, иң беренче жилетны, масканы үзеңә кигезәсең, аннары соң балаңа. Башта балаңа түгел, аннары үзеңә түгел, башта үзең киясең, үзеңне саклыйсың, аннары соң балаңны саклыйсың диләр. Хәтта бу безнең дөньябызда да киң кулаш алган именно безопасность ягыннан, иминлек ягыннан. Шуңа күрә үзебезне уттан саклау, балаларыбызны уттан саклау ул безнең иминлегебез. Иминлегебез, кайчан без калдырабыз, хәзер бу гамәлне әйтәбез, үссеннәр, әле өлгерерләр. Без бит үзебез дә 40 яшьтә килдек, без үзебез дә 50 яшьтә килдек диючеләр, бу безгә бер сынау булырга мөмкин. Аллаһ Тәгалә безне китерде, әлхәмдүлилләх, шөкер ит, ләкин синең балаңны, чөнки бар бүген шундый мисаллар. Апалар укыталар, динне өйрәтәләр, Коръәнне өйрәтәләр, Коръән белән яшәргә өйрәтәләр. Кызлары алып кайта кияү, әйтә, менә бу булачак минем ирем, башка дин вәкиле. Без беләбез, мөселман кызы башка дин вәкиленә кияүгә чыгарга мөмкин түгел. Ислам аны рөхсәт итми. Һәм бер генә имам да аңа никах укымый, чөнки никах укып булмый. Син калдырасың. Инде кызың үсеп җиткәчтен, бу кыз мәсьәләсендә генә түгел. Гомумән булырга мөмкин. Син үзең хидаяттә, туры юлда, ләкин әгәр дә синең балаларың җәһәннәм әһелләре кыла торган гамәлләрне кылырга мәҗбүр икән, бел, монда синең өлешең дә бар. Монда безнең өлешебез дә бар, чөнки безнең дә балаларыбыз бар. Иң беренче чиратта бу вагазны язганда, караганда, әлбәттә, мин иң беренче үзем турында уйладым.
Çünkü benim de balalarim var. Benim de bağlarım var. Eli alar da yaşlar. Biz bilmeybiz nindi sınav Allah Teala alar arkalı bizge jiberer. Çünkü şuna göre bugün biz tırışırga tiyir. Balalar niçe yaşta bulsmasın. Eğer de biz bugün futbol, hokey, başka oyunlarını, tillerini, başka eybirlerini en birinci şiratga koyup bizning dinimizge vakit tapmayız iken balalarımızga 10 yıl, 5 yıl ötkeşten bu bütünley ikinci yaktan kilip çıkarga mümkün. Eğer de bizning dinimizge bugün urun yok iken 10 yıldan, 15 yıldan nindi sınav bilen kilip çıgasın Allah Rabbimiz özüne bile. Bir cemaat işliklisi ömrü boyu cemiyetke hizmet etken kişinin kabir taşında şunday sözler yazılgan bulgan. Min degen dünyаны özgertirge tırıştım degen. Dünyаны özgertirge tırıştım, lakin dünyаны özgerte almagaçtın, mının mümkün bulmağın anladım degen, hem degen özümnün yaşagan ilini özgertirge tırıştım degen. Mının da mümkün bulmağanın anlagaçtın degen, min özümnün ülkeni özgertirge tırıştım degen. Bu da mümkün bulmadı. Bu da mümkün bulmadı. Anlarsın min özümnün avulunu özgertirge tırıştım degen. Bu da mümkün bulmadı degen. Özümnün uramını özgertirge tırıştım. Bu da mümkün bulmadı. Anlarsın özümnün tuğanlarga kiriştim degen. Tuğanlarımını da özgerte almadım degen. Anlarsın gayleme kiriştim. Gaylemni de özgerte almadım. Sundan soğuna anladım degen özümden başlarga kirek ikenin. Özümden başlagarga kirek ikenin anlaganda indi son idi degen. İndi min o vakitte ölüm tüşeginde yattım degen. Şuna en birinci cemaat özümüzni özgertirge kirek. Özümüzni özgertirge kirek, özümüzni terbiyelerge kirek, özümüzden başlarga kirek. Anlarsın gayle ahillerinden. Gayle ahillerinden, tuğanlardan, başkalardan eğer de özümüzni özgerte almasak, çünkü Allah Rabbimiz Er-Ra'd suresinin, Kukrev suresinin 11. ayetinde İnna Allah la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Hiç şeksiz alardı kişilerdi öz nefislerinde bulganını almaştırmay turup, özlerin özgertmay turup, Allah kişilerde bulganını alıştırmay. Allah kişilerde bulganını özgertmeydi, eğer de alar özlerin özgertmeseler. Demek cemaat en birinci şiratta barlık özgerişler. Barlık özgerişler çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin şunday hadisi bizge erlerge aytilgan. Siz dedi kütüşüler dedi hem öz kütüğünüz için siz yine cevap veresiz. Bizge aytdı siz dedi kütüşüler hem öz kütüğünüz için kıyamet gününde özünüz cevap veresiz dedi. Eğer de bugün biz o cevaplıkka hazırlanmayız iken kıyamet gününde indi son bular. Eğer bugün biz kaldırabız iken ertege son bular. Bugün ertege son. Şuna göre cemaat en birinci şiratta özümüz kildik iken, özümüz bastık iken, özümüz anladık iken, Allah Rabbimiz bizge iman berdi iken, bunun bilen en birinci bölüşürge tiyişli kişiler bu bizning yakınlarımız. Bu bizning bağlarımız, bu bizning gaylemiz, hem tuğanlarımız. Kerakmi yürürge bütün dünyanı özgertip, kaçan sen özünde tertip ornaştıra almışsın. Kaçan sen özünün gayleni retli almışsın. Kerakmi bütün kişini üretirge. Cemaat bizge Allah Rabbimiz şunu anlap, şunu üterlik, çünkü söyleu bir ütev bütünley başka, ütev ağır, jengil tugil. Lakin ol tırışlık, Allah yolunda tırışlık. Kim üçündür suğuşka karaganda da, mine bu yolda koygan tırışlık, anның cennet yolu bulurga mümkün. Kupler soravlar şişkenge karaganda, kişiler bilen, başkalar bilen, başka dünya bilen, galem bilen soravlar şişkenge karaganda, özünün gaylesin, özünün balaların mine şu yılga ündev, şu yolda tırışlık koyu, anın belki cennet yoludur. İnşallah şuna göre Allah Rabbimiz şuşunu anlagan halde bizge ömür berip şuşunu öterlik. Özümüz kitkenden sonra bari tek özümüzden son hayırlı buğun, hayırlı balalar,
иманлы балалар тәрбияләп калдырырга, иманлы оныклар тәрбияләп калдыра алырга һәрберебезгә дә Аллаһ Раббыбыз я Раббым насыйп итсә иде. Я Раббым, әйе без зәгыйф, ләкин шул зәгыйфлегебезне дә аңлаган хәлдә күпме булдыра алабыз, үзебезнең гаиләләребезне туры юлга өндәп, һәм инде шуның белән Аллаһ Раббыбызның ризалыгын алып, һәм ул газапларга мөмкин газаплардан арынып, һәм ахыр чиктә бөек җәннәтләренә дә барча туганнарыбыз, иң якыннарыбыз, балаларыбыз, хатыннарыбыз, ирләребез, әти-әниләребез белән мәңге калуларыбыз насыйп итсә иде.